xi qabelkom ħalli Inselmulkom sinjuri l-għakom fl-aħħar jum ta' wissu, nistaw ngħidu għadi. La taraħ u laqas missu, għax nafuha wkoll, jiena id-dan u dan is-san. Jiena is-san. San, dan. Insomma, jekk taraw xi interessanti x'di jagħmlu? Ibatu għanna fuq Shooter, batu li persona. Ma shooter@danusan.com. Il-films. Il-għonet kienu daqxejn fuq il-films, speċjalment wara smajna l-aħbar illi ħajġi filmjat serje, għat intwara fuq Disney, flimkien ma' National Geographic, se jiffilmjaw Surviving Pompeii. Dak tal-ġemp nafu dak l-attur famuż, naħseb għax. Dak il-Ministru. Ma nagħmux attur. Biex ma tarfx il-Ministru. Għala, għasħalina gustużu. Ma nitlux fija tajjeb. Insomma, jiena, jiex nkun naf, jekkux veru illi l-film siġibu turisti f'Malta. Jekk hawnx min jiġi Malta jżur jinnaf fej sar Surviving Pompeii. Ma naf. Fej kissru l-dinożawri Jurassic Park. Nistgħu nistaqsu, ma Mela mur saqsi, mur saqsi turisti u saqsihom jekk jiġu xi ħabba fihom. Fil-belt jekk? Fil-belt, hawnhekk. Ngħid l-akwata Malta, tħares fejn tħares location biex tagħmel film Hollywood blockbuster imma turist. Imur iżur dawn il-locations illi tant deru b'mod sabiħ daw il-films? Ħanaraw. Hai visitato qualche locazione che hanno usato per un film di Hollywood a Malta? No. 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 Ma pensi di visitare qualche posto? Braccio di ferro che è molto pubblicizzato. Sì, puoi andare a Popeye's Village. Did you visit any film location? No, But you will go? I don't know. You don't know? Popeye? Popeye? Yeah, Popeye's Village. Okay, yes. Yes. Middera Popeye biss jafu n-nies. Did you manage to visit any film location in Malta? Film location? Yeah, No, not really, no. I'm not Gladiator. a big film fan. not a film. The Popeye film. You went there? No. You're going, yes or no? No, now we go Marsa Shlouk. No. Did you manage to visit a film location in Malta? We did Yes, yesterday. we did. Which was the film location? Game of Thrones. Square? Thank you. You're the first two tourists that actually visited a film location. Oh. Thank you, Li jużgur li jena fi żmien għamilt xi żmien naħdem ma' tal-film u li jużgur li bħalissa hawn ħafna iktar opportunitajiet għandis tal-film billi kien hemm tari. Dak żgur. U tgħid wasal iż-żmien issa li nħadmu dal-films kollha li jkun isu jinnaf park jew inkella mużew fej jżommu ftit mill-props kif għandhom pajjiżi oħra. Meta kont żgħarin eżempju kien hawn dal-park kien hemm ir-Rinella Movie Park dak iż-żmien. U x'ġara? Xejn mbagħad falla. U x'kont tagħmel hemmhekk? Qed naħdem hu. Notajt li kull fejn kont taħdem b'xi mod falla. Ejwi għaf, veru jew mhux veru, illi l-films iġibu l-flus. Jiena mort nistaqsi d-darba mhux it-turisti, issa l-Maltin. Taħsbu li l-films meta jiġu hawn Malta, iġibu idawru r-rota. Meta jiġi film hawn Malta, il-film ma jħaddimx biss l-atturi, ma jħaddem bosta nies kemm il-pajjiż kif ukoll li jiġu minn barra. In-nies ta' triq x'jaħsbu fuq din l-industrija? Ma taħseb li hija taġi tal-pajjiż? Ejja, mela ħafna. Kummerċ u plas li juri zbuħija ta' Malta u l-kultura li għandna u hekk ġifieri. Taqbel għandu jkollna mużew jew xi attraction tal-films. Ilwa ħabib, għax infatti l-ewwel film li ħadem hawn Malta kien fin-1935. Il-fittxu kemm il-fittxu. Ma stax issibu. Ma stax insibu f'xejn. X'ismu ħalli jekk insibulek xi ħadd jiġi tiegħulek. Però fil-1935 ħareġ. X'taħseb fuq l-industrija tal-films? Taħseb li tajba l-pajjiż? Beh, mux tajba, U x'taħseb li jiġri meta jiġi film? biex mun naraw. Issa taħseb li wasal iż-żmien li jkollna mużew Użaw taxi. tal-films? Mela, le. Aħjaru. Mhux hekk. Iktar ma jkunaw, iktar nodu pjaċiru. Eżatt. U li mu l-film favorit tiegħek li ġie hawn Malta? Gladiator naħseb. Ejja. Mbagħad kien hemm ieħor sabiħ. Li hu? L-Atlantis. L-Atlantis, daw wieħed antik. Antik. Fil-verità Malta kienna kien ir-Rinella Movie Park. Fil-fatt jien kont naħdem hemm u ħafna nies oħra miegħi u ilu 20 sena magħluq. U min jaf forsi llum il-ġurnata. Nifilħu li konna park speċjalment dat-turisti kollha. U dak kien kollha xallum, naraw komanda titirzuh. Jekk qed nitkellmu fuq il-films, spiċċaw bħal film sara kif jispiċċaw. Kat! It's a rap.